bữa con chúng ta ya con tu đau nhé bữa na biểu cái pung hao cái biểu chủ mi chủ độ khu ở bị chủ độ nhuận mình mà ta uẩn điệp hang dù ya lõm ta con bị dù con đau nhưng bà lõm tu à con của hao ta chỉ đồ ở đâu bữa tổ chơi mình nó ta nó điệp ha chút chám quang ở lõm tu không tài có tạp chiến bị dùng in hoa dạ con tiền rồi bố mẹ ồ nãy giờ tắm hai dùng im miềnนั่นแต่ก็เหี่ยมเป็นยุ่งก็หวานเป็นหวานรุ้งเป็นจุงป่าหายเซทุกกว่างคิดโฉมวางออกสิงเมงเจียมเจ้าไม่จิวแย่กลัวเราวินาวัน phong duyên ơi thái chiều chiều cả nhìn về thao chiều na nhu tang chiều lâu tai mãn quy lộ gần yam tu yo we nhìn về na bữa na chiều tràn mây thì ngâu ivina với chào na dê dèn dê mơ chiều bia cho về khó yên na lo xiêm nhé na nó thiên lệ thế ở có tình mẹ cún mẹ phụ na tại quê cũ nhé chiều ghé liu chia là chiều trong thiên ô sinh yam tu bê quý quang na phạm tội mi nô chiếu phang hiền đồ tài làn hiu làn nô yo hoàn về yam chê na chiều tình nhẹ luôn xây na chiêm cho với vin cô phang thao về tôn cho nó chọn chiều nhẹ nhiệt ơi chia tỏi châu na ye choang qua ô phiêu khu chiều về sinh và na yam thiên nhé chiều lâu quang na hiền choang qua ô yam phang ô
bảng khao về phan chiều à biểu cũng nhẹ chang ơi chế na phun sẽ cha ơi chính ta ô bệ lễ châu về ghé phâu à nan chi nhẹ mi nó biểu lo phê xin hủy lo tông phá ô buông ô chiến thế về Việt Nam chiều à nan pha vui ơi mày cũng rồi điều tăng viên lo phía mộ cả nhìn về xin à tại mai vườn nhé nhẹ na nhìn ôi thiên lâu khu vườn chàng ô yết mãi về sinh vườn à phui ca nhé chúa ơi nhẹ lo mà xin chia lâu khu sinh vườn nó nhàn lô na nhàn về ya mai na xin nhé làng ơi màu lo vườn tạp chiếu quê vườn chàng ô hễ nhìn về tạp chia na y ta nhé siêu mong à mê sao siêu chẳng diệu về chiến thế về thiên na vườn na diệu về nhé chỉ nó ta lô cha diệt chính ơi chính tu nó yêu nó miền mùa thiên chế mùa hạ bản tu con tổ hai dung tê xe mùa thỉnh chân coi thỉnh chân tổ ta bên lồng tu con tổ mùa con tổ ye yếm hiếu bản bậc cảnh tu mùa con tổ nhiều như là chỉ mùa miền mùa muang ồ At Safelite Auto Glass, we're committed to taking care of you and your car. Whether you're downtown or here at Tower Bridge, whenever you need us, we'll come right to you. Send a text when we're on our way, and you can track us and see exactly when we'll be there. With no contact service you can trust. So when you have auto glass damage in Sacramento, stay safe with Safelite. Safelite Repair, Safelite Replace. สวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกัปตันดัมซิ่งนะครับวันนี้ก็
อยู่กับป้าคำใสนะครับเนาะนี่ที่ร้านป้าคำใสมีอะไรจะมาสอบถามป้าคำใสนิดนึงนะครับ เมื่อคืนนี้เกิดอะไร ใจเย็นครับใจเย็นครับ มา ใจเย็นครับ ทุกช่องสองช่องเลยสอง สวัสดีครับป้าคำใส เมื่อ ค คื รับ นนี้ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ป้านอนคนเดียวเอาแป๊บหนึ่งบอกอ้าวพ เดี๋ ร้ ย อ ว ม ขออนุ ซะ ญาต ก่อนพร้อมซะก่อนลู ขอก อนุญาตพับขากล้องก่อนพร้อมไหมครับป้า จ้า นี่ผมขออนุญาตไมค์หน่อยครับ 3-2-1 อ่า ครับผม เสียงจะได้ชัดครับเทสสัญญาณครับ เนาะ โอเคครับ เมื่อคืนนี้น่ะ แม่ก็รอเขาลุงพลอยู่ แต่ก็ไม่มาสักทีก็บอกว่าอุ๊ยดึกแล้ว4 ทุ่มแม่นอน แม่ก็เรียกให้แดกดื้อ